Indigenous Tribals Forum ITLF की लीडर्सिंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का उनतुना 9 अगस्त वारी सानखरे मदुदा मखोइगी मरुइबा डिमांड खरा पांगथोकपिनबा वफम थमकी मदुगी मनुदा लैखिद्रबा मखोइगी मीसिंगी असिबा हक्चांग फुंबगी मफम अमा मखोइना खल्लिबदो मदुदा याहनबियो हाइबा असिसु अमनी अदुबु होम मिनिस्टर ना हाइरखरे मखोइना फुंगे हाइना प्रपोज तोरिबा मफम अदुनत्तबा अल्टरनेटिव मफम अमत तौ ITLF की स्पोक्सपर्सन अदुना इंडिया टुडे दा असुमना हाइरम की हाइरी अखोइना अखोइगी कम्युनिटी की मीसिंगा अतोप ब्यूरियल साइट हाइबा असिगी मतांग तांदरब तुंगदा करी डिसीजन ओइबा मदुगी मतांग खंगनजगनी अमरम द होम मिनिस्टर अमित शाह ना 9 अगस्त लोक सभा दा स्पीच तम मतम दा हाइकी मैते मति कुकी कम्युनिटी अनिमक वायलेंस थादोक पियु अमसुंग इंडियन गवर्नमेंट गा लोइना टेबल टॉक तौदुना करम ना चौखत खोंथांगलोम द चटप याय अदोम द खनसी महाक मागी लोक सभा स्पीच ता मणिपुर वायलेंस ओइरखिबा सिगी स्टेप बाय स्टेप वारी सिंग थमकी अमसुंग मोदी कोप न करी तौकी तौरी मयाम द खंगन की ओपोजिशन लीडर ना प्राइम मिनिस्टर तुमिन लाई वालोन दि हाइबगी मता सिदा कंप्लेन कया तौनरिबा सिगी मफम दा सेंगदोक पोइना महाक हाई की प्राइम मिनिस्टर तुमिन लेते वायलेंस असिगी मतांग दा आइगा कयारक फोन दा वीडियो कॉन्फ्रेंस ता वाता नै ngangnai even aina tumningai ayuk pung tarukta phone da mahak na hudok matang asida kari tawbi abagi haibaki discussion kaya tawnaki Amit Shah na makata na hai ki Prime Minister na North East pu mirai na yengde bahak na North East amati India ki main lane ka connection phabagi damakta road kaya phana sengbati railway connection tawna ba lak na batana tana development kaya makoi gi sarkar na tawkhibagi wapam thamle loina na Congress sarkar gi matam da incidents kaya violence kaya oiki adupu home minister ama phawo manipur visit tawkhide adupu ai isamak 3 days leiramduna peace purak na balak naramki loyana minister of state Nityanand Rai busu yengsina banumit kunhum doini lehenki mahagna makatha ki manipur oiriba ethnic clash ikai ningai ni adupu amuk hen ikai ningai di masida rajniti tawba asini Machetanatra magi wapam yam kre amuram tangarang 9 August Delhi da Manipur gi apun MLA ni phuna Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama submit tawkre memorandum adu ki main wapam di chattariba violence ase ing thabaki tabak chumnagi security deploy tawba amadi immediate security establish tawbana solve purak pangamlo aduna complete disarmament tawba asina peace purakpagi maruai pa pambai oigani pasiga loyana suspension of operation asisu lothokpagi wapam maruai na panki haire memorandum ase ngarang prime minister da pisin graba tungda MLA singa siga wari sanabagi wani side mate chatriba manipur gi irang ase resolve tawna ba integrated mate alliance IMA ko pamite gi sanstha sina manipur's declaration of rights 2023 ase 9 August declare tawkre IMA na che ama release torki mal da palli manipur gi state hood pu safeguard pinaba amasung Union of India mati Manipur gi state ka lainariba law gi oiba political gi oiba mati historical gi oiba relation da mityang thamnaba kariguma matamda India ke parliament ke house anina Manipur ki matang decision lorok patanjada Manipur's declaration of right 2023 asida Manipur ne India da tilek matamda amadi matungda haina kiba inakiba mati Manipur ge kari rights singno punmak protect on ba declaration makhalamani amuramda ngasi Prime Minister Narendra Modi na confidence motion ge humsubnamit asida opposition ge wa singi reply pigani high crate